Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 30. No daduma, masapol tinasaam apadas, tapno balbaliwan tayo dagiti wagas tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ni tatangay, manang. Addaman siguron ijay tersena nga umininom iti arak Kanayon matakas tati aramidan na. Ay, kunakmat kan kuha na aliklikan ng tiarak. Taadda maintenance na. Ay, day tangarod kat. Naumaak pa yan amang bagbagakan kwa na. Una yung tikas tang aramid da. Sikaman mo timang bagbagakan ni tatang. Bareng denggan na ka. Amom, pare tokero. Ni Vicente nga anak ko, pinutot ko. Kat, Anya, pare esto. nalay nga tao. Kanayon nga iso ti first honor, iti pagadalan da. Hindi agad dadalapay. Isugayam at pulis itan tipurot mo, paray. Ewan, pare tokero. Iso nga imbaga kadagiti karubak. At di da agloko-loko. Tapulis, tiputot ko. Anya, Tatang, gawin tayo. Saan ka dito itersena ti ayan yu akanayon? Si kamat gayam, Vicente Pulis, anak. agawin ka, paray esto. Agawin ak mata. Katne, nabayagak mata na dimngag kadagiti istorya. Ay, kat, sige pare. Intun maminsan tumanay. Tatang, pudno ti imbaga ni Vicente. Saan nyo kumamot nga ibabain ti anak yo? Ipalpalastog yukit din ni Vicente nga anak yo? Nay, dayadakas nga imbagbaga katawan, Mike. Kasta ti kunayo itatasaan kayo ang nabartek. Ngam no nabartek kayo manen, ay na, ipalastog yo manen, nga adda anak yo a pulis. Ay, kagurgura unay ni Vicente ti kastangar aramidan yo. Amom, LV. Liw-liwak ti panagininom ko iti arak. Iso adidak paritan iti panaginom ko. Anya? Ana, may samampay bote ti arak dito eh. Ala, huston, tata. Adun tinainom yo. Agawid kayo kit din. Nay, abay pagawidan na ngay. Ikan nakiti ti arak. Bayadak mata. Ado ti kwarta kita. Ta inikanak ni Vicente nga nakaw. Saan nga ti kaado ti kwarta tinapatag tata? Dayta salon at yo. Nangruna kat agmain maintenance kayo. Ako na dyan anak yo. No, di mo kaya tabayadan. Utangak lang ngayon. Maristo! Nay. Nasaya ta imay ka dito tersina ni Ana, pare tokero. Ana, mangtad ka na itiharak, tadamat ni pare tokero, akadwak nga uminom. Ay, sa anak nga uminom, pare. Na, At dapapanak, agdardarasak. At dala umay ko gatangan. ipuspon mo pa lang dahito lakad mo ita pare, takadwak na nga uminom. No, paayon na gumurakan ka na eh. Sige man lang eh. Sige, pare tokero. Tagay lang ta. Ado ti puluhan. Ay, mabsog ka ano sa kakanayon ti kaduam. Ay, nagsao ka manan pare isto.
agpalastog ka manan ako na akong tres. Sana bala ata pudno matibagbagak. Sana ya. Wen, Eh, ada puntom dita pare. Angam no maminsan. Madimat na tigas ta. Agpabanbay nga agpaiso. Masapol na yung ibagampay laang data pare. ay kastaya. Malaw minum takit di pare to kero. Ta ag istorya taman kit de. Adaw ti kayat ko nga istoryahan kan ka. May papankin ni Vicente Apoles nga anak ko. Nakita mo ni Vicente nga anak ko Apoles, ana. Huwag tata. Nakita ko, idipay Guwapo niya. Kay ngingas ni Bong Revilla. Nagbakit pa iti pamagila. Wan mo tata. Kan mayat mata, tanagpulis di anak yo. Sinapuno na ana anya. Adu ababalasang ti agpaspasir jay balay be. Gapo jay anak ko Apoles. Anya? Wen. Sana ni Vicente nga anak ko ti agar araw may ti babalasang. Hindi ka iso ti armain ti babalasang. Ay! Ana, gumatangak man iti may sa kilong asukar. Ne, Tatang, adda kayo mo dito. Si kadeta Samantha anak. Wen. Ayat istoryaan nyo dito Ni Vicente Apoles nga anak ko. Ay natatang, agawid kayo kit ding tani, malaman. Anya? Ni tatang manen? Wala kay. Ay, mabainak iti kasdi nga aramid ni tatang. Awan lakad si kakanayon ti lablabiden na nukas na mabartag. Si kati panpanakil na. Uray sa andamot adamdamagan. Adda anak ko Apoles kunkunana. Ay, anyamat na ni tatang. Namin anon nga imbagak kan kwa na, adi nararamidan ti kasta. Tamang ibabain laang. Ang aramidan na latta. Amangan no anya ti aramidam kini tatang. Laglagi pam nga amam dayjay. Bagbaga amlaeng. Tatang, sardangan yun ti kasta nga aramid yo. Ti anya anak. Ingkay kid din is istoryaan kadagiti kainuman yo. Nga adda pulis nga anak yo. Anya ko matidakas di tangay. Kitagpay sumait. Pulis ka mait anak. Wen, pudno no pudno. Nga masapul pa'y ayang is istoryaan yo. Vicente anak. Balbalaagan kayo tatang. Saan dak kuman apagpungtutan pa'y. Nagkunangamin kada kayo. Nga ingkay agin inom iti arak. Kat agtumtumar kayo nga ron iti agas yo. Sayang laang ti gastos iti agas yo. Sagpaminsan lang, mat Vicente anak. Anya sagpaminsan. Kat no kanayon kayo jay tersina, nga uminom iti arak. Kat tidakas na, kanayon yung istoryaan, kan ipalastog, nga adda anak yu Apoles. Imbagpay ni pare Istong. Taada anak na Apoles. Wan nga rod, tata Tokero, nga maawan lakat kanayon nga isutis istoryaan na dito'y no makainom. San lang aditoy. No di kat oray pa iti sa di naman apapapanan na. Ipalastog na nga da anak na Apoles. Wan nga rod, tata. Kat kababainan kadagiti makangkangag. Tatang, Jack kayat ti aramiden nyo. Isardeng yun ti kasta nga aramid yo. Ibabain nyo matan ni Vicente nga anak yo. Elve, awan ti amok adakes nga aramidak. Kan may sa, nabartekak ide. Iswadyak amo dagiti imbagbagak. Ang ambayan nyo man dagita tatawa sumanao dita. Umapal dalaeng. Tatang,
Da kayo laeng aya ti adda anak na apulis. Ado ti adda anak na anagbalin apulis. Ngam saan da amapan ipalpalastog. Iso apang nga asiyo. Isardeng yo ti kasta nga aramid yo. Pare Istong, makiinom taman kit di kadag ito'y kakadwa dito. Inyawis damat. Narigatan no paayan ta ida. Ay, katuwa na parito kero. Man, ta tumagayak man. Mayat paray. Ay ungayam kakadwa. Lagi kayo lang. Isuda ito ini pare Istong. Tagad kabang-ibang a barangay. Ay, pudno dayta kakabusat. Babaros kan padak alalakay. Siyak, adda anak ko apulis. Tinagan na kat Vicente. No makita yun ay jay na nagwapo. Ayo, Nay. Apay ngagkatawa kayo ngay. Anya ti bibiyang me, no pulis ti anak mo. Abay, paglastog mo, ha? Ti babagtupay. Ne. Di ka man kung dilastog ta pulis di anak ko. Paltugan na kan tupay. Ibagam man nga rod, tagsango kami ti dayta nga anak mo, pulis. Ngam sakbay na, daytoy pay. Anay ko. Ay, apay ngay. Lastog kalaklakayan. Napusin tingipang ko. Ay, naikat sa amin ay. Hold down! Pangasiyaw, di yung danugan! Agawid kayon. Di mi kayat ti lastog at dayo dito'y ayan me. Ay na, unay kayo nga minan aya tatang. Tano sa dinula ditan ti mapanyo pakiinuman. Anay ka nagsakit. Ay namanin ayat impalpalastog yung amin, tatang. Iso akas ta ti inaramid da kada kayo. Dinanugdan samot tanday tangiwat yung. Wan. Iso anay, kat ti may sangipan ka. Ay, sana mabalinti kastaw eh. Idarum ko dagiti at tawa ng dangran kanyak. Kanayon na kayo abagbagaan ni Vicente. Aliklikan nyo po mga minti aginom iti arak. Ngam di kay latadumag, tatang. Awan ti pagdanagak. Gapo ta pulis ti anak ko. Amok, balsen na dagiti at tao. Ay, unay kat nga minan tikas na apanunot yung tatang. Mala, umay kayon. Takuyugan kayo iti ospital. Ngamin, napusit ang ngipin nyo. Nasaysaya atan nga ipa-check up kayo. Makita yo, tikas ta napasamak kada kayo, tatang. Gapo iti kinapangasyo. Dinanog na kayo, tika inuman nyo. Anak. Tatang, saan aga po tamay saak a pulis? Katsyak mutten ti kay ipaspasikat kadag iti pagiinuman nyo. Ta saan amay may sa ti panunot ti tao, tatang. At dadag iti makaawat kada kayo. At damot dag iti masuron. Kat tutupan da kayo. Akas iti napasamak kada kayo. Oh, anya ngay ita. Di addan an nayin nyo. Anak. Kan maysa, kas iti kanayon ko nga ibagbaga. Awan serbi ti panagagagas yo. No uminom kayo lata iti arak. Sige, anak ko. Saan na maulay? Saan ako na makiinumpay? Nasaya at no kasta, tatang. Ti kumasalon at yu ti panunutan nyo. Saan kat aday ta kinarawot yu iti arak? Anyat katangam tata Istong, arak ka de. Ay, saan, Ana? Gumatangak iti tinapay kan kape. Tapag kapyak man di anak ko apulis. Aya? Kunak man no arak ti gatangam tata. Saanen basang? Isardeng kun ti aginom iti arak. Tapod no ti ko na ti anak ko apulis. Apakadaksak laeng dayta. Talaga adiyo lat maikat nga ibalikas ti anak yu apulis tata. Katuwa na. Adda nga rod pulis nga anak ko.
Proudak a talaga. Tada pulis nga anak ka. Wen, tata. Mala, ikan na kung ititinapay kan ka ba. Tainak man pagkapyan ti anak ko a pulis. Wen, mabit laeng, tata. Kumusta kan tatang? Mayatan, jay dinanog da ang ipon nyo. Way na anak ka. Mayatain. Sapay kumataadal daytan kada kayo. Wine Elvey. Sana ko na mapan makiin-inom. Takababain mat kada kayo nga anak ko. Asakit din nga amayaw ti mangibabain kada kayo. Nasaya at taamuyo a panunutan dayta, tatang. Kababain mat kada kayo nga anak ko Nang runa pa'y nga raw ta pulis ni Vicente. At dayta kayo manan, tatang. Naskan aya asang kadakamat yung nga adda anak yo a pulis? Sabay andak kadilat ka anak ko. Total pudnumat nga danak ko a pulis. Sige, tatang. Ngamne di yo ipalpalastog dayta kadagiti kakaaruba. Takababain. Anya nga iti kababain dita. Kat pudnumat nga danak ko a pulis. Hanggang nasaysaya at tay napakumbaba ako nada, tatang. Iso asaanin anas kan akanayon nyo abaliksen nga adda anak yu a pulis. Wan man laengain. Tano kasta lang teraramidan nyo. Ibabain nyo laang ni Vicente. Maawatan nyo? Wanain. Maawata kaon. Anya nga pare istong. Inak gumatang iti arak. Ta dito'y tanbalay yung nga uminaw. Sanain parito kero. Tatalagamit kayat kun ti agbalbalew. Ngamin, jak kayat asak tumit lang ti makarik na iti saem. Saem? Wen paray. Kung nangarutay nang kuasir mon ti padi ita iti radyo. Ano da duma, masapol, tinasaem apadas, tapno baliwan tayo, dagiti wagas tayo. Isuasi ka para ito keraw. Agbaliw ka magtanakas kanyak. Saan ka deng agpadata nga da maintenance na? Ketuain. Isong agbalbaliw tad. Sakbay ang makarik nata iti saam. Agbabawitan tumit lang no kasta. Pagarigan talaeng nga, hindi pa nakabuksing ka. Kitaam naikatimay sa angipan ko. Gapot binoksing naktay barairo nga tao. Anya nga ita, nagbabawi ngam nalpasain. Sa bagay Kan may sa pare, talaga ngagbalbaliw ako. Tatalaga mabain ako ni di anak ko apulays. Una yan pare. Talaga di mula ta maisardang abalik senday taa. Kat anya nga ron ngay, kat nairuam ko matain. Ang pudno mat pare. Mababainak una yan ni di anak ko apulays. Ngamin, iso ti gumatgatang iti agas kaw. Iso nga ita. Talaga ngagbalbaliw ako. Agbalbaliwak matan pare istong. Anya nga itanti inuman tano saan nga arak. Danom lang na pare. Ta makapasaya at pa iti salon at. Iwanan Alang aron pare. Mangirwar ka iti danom ta inuman ta. Ay ketwa na pare. Tatang, isabdang ipay data pa naggabyon nyo. Umay kayo pa'y mangan. Ay, wana anak ko. Ay, Kabalan nyo pa'y ti aggabyon, tatang? saan mo't andadagsan da ito yung aramidag? Kanin inayadag laeng. Kaya't ko ti agmula itinatnatang anak ko. Sige, sikati makam mo, tatang. Di kayo nagbannog Wan ka day. Naragsakak para kan katatang. Tatalaga ang nagbalbaliw kan. Wan anak ko. Kat nasaya ata makita matalaga nagbalbaliw akaw. Tamabainak matkan ka Sapay may saka pulis nagwapaw. Ay na, da kayo talaga tatang.
Punumat nga minamaysa ka apulis agwapo anak ka. Naragsakak para kan katatang. Tamakitak, anapudno ti panagbalbaliw mo. Kat aywanam ti salunat mo. Tapno agbiag ka pa iti naunday. Wain anak ka. Iti kasta. Makaden na kayo pa'y nga anak ka iti naunday. Alangarod tatang. Umay kayon, taintay manganan. Ta mangan no lumamiis tin ay dasar. Da tayo ti ururayin da. Ay katuan anak ko apulis. Ha? Intangaruday. Di tayo urayan ang mapadasan tayo ti saam sakbay nga intay agbalbaliw. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.